اسمي هديجة عبد الرحمن، عمري 13 سنوات. أنا من دار السلام. وقفنا أمامكم أن أتكلم له المادة التوحيد. صوم التوحيد. الموضوع حق الله على عباده. haki ya Allah kwa waja wake. Sin, sual. Kaifa na'budu Allah, namna gani tunamwabudu Allah? Jim, jawab. Na'buduhu kama amarana Allah wa rasulahu, tunamwabudu kama alivyotuamrisha Allah na mtume wake. Wadalilu kauluhu ta'ala, na dalili kauli zake Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa niabudu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli zake mtume sallallahu alayhi wasallam, haqqullahi ala ibadi, haki ya Allah kwa waja wake. An yaabuduhu, ni kumwabudu. Wala yushrik bihi shay'a, na wala tusimshirikishe na chochote. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.